be ka se nipa se be declare na ofa fun efre obi ano de senyam commission eno we she adwuma eno which me pese megedi because we a new man of God say promise no pa obi anye gale pusa me ka se nyame amunyam se Bawumia be wini na week me ba be ka percentage no Meba be candy besi, meba be candy obese yin running mate. Me say they to 2024 no and to me be. If Remy 7 no akwajiska o baby 1.5 million say if I won't me kasa na I have never stand anywhere and declare for Kennedy Japan. I know say onyini say ensi ami me share politics nkom she bio enti me go fa fon frɛ obi wo kan camp say kodi Bawumia echi Ebusia Sauba Kaya be 3 days ago and a video be free Prophet Bernard Obaye I watch say after say what the prophecy e ba ye command onabo kana kumpe ko Japan no nkofo bi e say wono assign afa phone nkofo the free Dr. Muhammad Bawumia camp bo maso bo madwene se nke be ya o fi camp wo na onabo kana kumpe ko Japan camp no mo form support emre se be ye na se honorable ewi ne wo betimi enya positions e wo na aban mu na ne me no e ka say warrior prophet Astor me want to TV na or the new prophecies akọ afi wasan akyeremu asofo na wo mo ekyerese nkofo bi efre from na fei baby aba na yatuwi a Dr. Muhammad Bawumia se ne obesi awi ni aba no ene afi presidency akonya na wosan ba bedisi no wo de nyina akọ movement TV ya pese wonim nyina ebo anan ne akohwe na ansa ne bekọ akohwe aba no me kai wo se eye too much gh no nugu so wo hwe mesew na we mi subscribe button no se ya fa ba ne kan wo san upload ni tumpe wo ne first person ya wo san ebidika kabusia mayenko ne nkoti warrior prophet na ye mayeba ebedi atwe nkomo warrior prophet e wo fi ase yihu na che yihu na che warrior prophet ma che ya me just dero na wi abokode adone mo ahwe yere nyankopon ase e dia difia oh se de wa wo de se na ni mo mutisen e mo ma na de fa na kwa ya me adum dero se ade wa scholar papa me yese de wo no ma ja what the interview ne beko bro kware ze amanfo ho say yes ya de me famu mani agro yele nyankopon ase I'm say I had a hu watching ti had boko na wonam yo there an pay ma men chahefo ne tifo na me mama fisha panso say ye nyina ye share na me mama moni adwuma kese wa adwuma so amoye em say ipni ye chikakra because the other assembly see and na say what you say enye the only nyame na made a wo betena senso na onye nyame bi nti say ye de ho besie na afenso ya sa atwen nyame anum ne abusanse die nti esi sa ma sa ne ma no kosi ana ba sa be de ne akasa bebre ti say free si ayese bantentan so bi ma se bio ekwan bia so no Yesu o she na senka na sifri baby movement and now into TV ne media to se bio ba fine form ti na se me bra na mbe yi me ho kire se enche na se me se shase na yasa akanya mi adwuna kire nkrofo ama nipa hu se Ewurade da so ti ase na nyame ni munyam no eda so ho entenko na ni se Ewurade di mu no obehye ne ho ni munyam wo me pamti na yebechiam yebechiam na ya behye mu nkra baba wabaso na ya ese endene da ye ho adi e won tentan so amu obi ahu sie ho na afi nipa hu se yenko baby a ehye ho okay ti anyum bia yes ya recommend am Dr. Bawumia so the ekusi ansa nti ukosi no ede na wodi aba yo there man can say me say first Adam now within kind the power of sin was given to Satan by what Adam na ebra second Adam no eba that was Jesus Christ when something need the bebre but went me and financial in me can say 2024 me declare her and
enema bi teach wa e was sunsun Michael Bade ba I'm telling you there mode munim ejuma sebi muntimi nka no ya no underground empire yabo there will make kind people say yantina na mensensi from biem ekopun se Dr. Bawumia be win 2028 no na asem na America no so na I mean it. As for primaries ne dey medin kan be kan me nko ho bebre because obi a nim se dewro dan ya Dr. Bawumia be win kukuom da sebre me ka kire se percentage na me ye ho adwuma se dey be ya obeto ho asesa wa bo pa enti as for primaries ne dey because of say flukromu masum nyina afani nyina ma wo enti wuntimi nka manintietie bi na so ana wuntimi nyanti eno de minim se me we she Dr. Bawumia congratulations in advance wani percentage no so kosoro enti wonu ne de me pese me ko bebre enti omunya wie from hona ye be starting term nenya me ahye ne wani monyam wa wo se won se ana wo se Kennedy benya 57 ni ade a mo kan okay won baloto a dewo Kennedy beda se Bawumia beda se sisi ano me ebase minim se atifu eti nyina yeah ye who to believe and what to believe. Yes ye who to believe and what to believe. And maybe and make as in same way me catch that sebrenom months ago na endra a publication bi aba abe public say osofu bi ahyenkom ebenu busumi say no MPs do say be declare support for honorable Kennedy na support declaration ni ma na osofu no anamotiri na ofrefre MPs no say Kennedy be win enti kodira chisesi a say de be ya oba obenya position every so for na de hu agimu na wo frefre enei there is publication on Ghana web say also ma me na atushi yes you no so no Prophet Bernard ka kire ne say onko support honorable Kennedy Japan enti ne wa shenkom 1st October say female vice president bi ba nti obeye running mate no be vice president nti na to see is set to announce the support for honorable Kennedy Japan Ghana web for publishing and now no pay, so you don't even know what to believe and what not to believe and eba say na e be personal interest ceremony adie and all that and you don't for minim say eba say ya native for adwuma yo mo kesrene Lewo me dance me pese when me senior colleague which me can say kan no ho asem I'm just trying to use that me can say that way me ye beto abey ensem bebrewa me be kan me timi abeka se dase we be sina abesi we si enti sa wo beka se nipa se be declare na ofafun efre obi ano de se nyam commission eno ye wo hye adwuma eno which me pese me jedi because we a new man of God. The American say opa o de bonedate to say promise no opa obi anye gale pusa me kase nyame munyam say Bawumia be wini next week and next week meba be ka percentage no meba be kan de besi meba be kan de obese yi no running mate and ma menchia Prophet Joshua J na menchia Prophet Victor Kusibuate me papa menchia Prophet Wallace ne Prophet Azekanto ne adifo bi a sese omunyina nso aba on board na spiritual na henso mechia no me say o de opa omun kofa dudu fa dien there will de atom 20 and to me bu mo flat Maltese abroad ye say the ma me ba nyina ye say the be frame say we na wakwaji ska wo baby $1.5 million say every wuntumi me kasa na because me I have never stand anywhere and declare for Kennedy Japan. I know say onyini ti me kasa asem no and I have good rapport with what some of his followers or and then crop wa omu edidi na chimpanimfo bi
me say they are to 2024 no entu me biem dawro wo dia am declaring me ba beka say bi beka kan tanka be wu awiem be say be dawro beka say ye yibna po awiem be say sesi imeka say ade be ba be to awiem sesi enti die si ye no be si na mente me ho ase enti na ma me ye boko nya abotre kwase ba bi be 3 months because say me won say sebio that's the meka say bi crowd of say nyame ni me ni ya zebra sima me kan sa but me hwane ma ewurade dan na dia ni nyina si about be ba beda wan obenya se bibi se be si na ni nyina na esa kosi sa no na menti ase be nyame mahu se no what de o ya ase ya 2 year me first interview ya movement tv na say mama e be to set trotro nya de so mbum people were bashing me say me say they will o de kire to one se ensi ame me share politics nkom se bio Bawumia be wini etese meba be kan regions ni nyina de be si nyina meba be kan wa movement ya enti me ko fa fon frɛ obi wa kan camp se kodi Bawumia chi na se nyanya me na kan na gode meboa na se ene me ya politics no me kenya me adwene me be kan 22 me kenya me adwene nyanya me na amana wona se me nkoka se no amana amasa enti me kan people me say me go move of that's bre masa started me adia me ba be kan nesu me ba be kan dia dawro me bompa yese erade baby abran ko bia on hwe no so baby aduchum ko bia because accident wo sa 5 including Bawumia nyina me ye interview first interview on my sister station or Western of radio me ni abu me kan anchena yem se me kan ni 2 days pepepe no ni ade a metimi abe be me ba be ka eniema bi ebesisi a wa be hu se Bawumia ewini na obe wini nso percentage no next week and next week me ba be ka enti wo say by Kennedy ne benya okay so mo baloto ana de we bo o mo baloto Bawumia be da sen and the catcher say wo hu ba bi obeda na mse ne se ma beto atumnti o se Sunday mbe ba be ya sole ene ya me kokwase man de one obegina ndisi mu nyina mamehu de Bawumia be me se Bawumia be wini okay go on also be so can be say me manager ma where profit na self-acclaimed self-appointed okay manager okay and ultimate so challenge okay strategy na fie besesa no yes die Dr. Bawumia benya ni process na obeda do bia benya bia ye nkanto abontin enye we binti na wara prophet yes of menya kopon wara prophet no bia ni competition and obeka say we so lo so di ni figure e ba abontin figures e wo ho wara prophet be kan akire yen en perifo say ka be kan akire wo ye me kan abontin name the assurance is that Dr. Bawumia say we win 2023 no we so sa no be win sa ba figures die e ma bontin wo kwema Alaji Bruce and can say nyame boa be win na figures no ya fa ma bontin ya no me kan wa you a self-acclaimed manager enti emo akwaba enti me na madam ase na bidis de roye pay asumdwe said e be ya omu wi a bibia mu ne ya asumdwe because fie ntokwa what I say obia wo de enipa edi Bawumia chi ni omu edi omu aka na chi no should tell you crass say bi eno ma wo sofo enkoje adwumade enkoye what I say omu wi a asumdwe na da se be hu hia aha ntinem betu go kase mani aje pa me say ena me ne na sia say want to bomb bi na bomba ya ma no na wo mi aso because we say ye nyina no omu e wo kan ho ni obi o ye bi anso enti Dero ya dibesi anyampa next week no me say me shan home fucking ya bano with full vim Christo say first no banzo gwama we do ban sabi na de dero minim de America minim de eminence so enti ena me declare so senyam na makoje sa enti abronya so sa video na ya
the me manager na tie on family abontin amanfo so wa family abonya bodin some was my silent in ne bia me amanfo so provoked by the public enti one family ti dero ye koto aso kwashima been to complex yes every Friday bia anti okay all right enti aso hono na bibia come. All right. The warrior prophets and Martin can so go down. May say akusuana maba on. Enti me ye isia na maba ma ya ye na yako. So that's where your birthday na yenkoso. Enzebusia video ina yakwa akoti abana we na Ghana for chese Ghana sofo no eye womoa na ekon mo asemomoa na ebo mutrim ehye wo nkom enyame na aka bibia ede acho ofise ade ba ko ho asem na ya na wo nyina eka yesu enim se nyame na yesom no wonyi sakasaka nyankopon enti ya na esiden na sofo eba be kasoronko na bia be kasoronko ede afa ade ba ko na ho we no eka me ayese eye bosirem kasem bi na wo mokati seka na ebe mma no de ana chese share wagye ne shine ewo ho na se wakana se amamude a na wasan aba be pensem bi de aka no de afa ho ana wonya ne ho e de edidim ti we ni video asese de ene be bia be fa bia Ghana fo edi ho komo mesese won so wo de wo comment e be to comment section ho e de amame e too much age ya kai se wo mi subscribe button no so we no de be on be kan ho sa no upload it to mo ape wo ne first person ya be nya notification no all the social media platforms okọ ho a e too much age wo subscribe no like no wa share na afofo nso enye bia hwe mi din e de dark gold macra